پابندی مثبت اثرات خام مال درآمدات 31.6% کمی درآمدات سرا پابندی جنگ اثرات دیم آہگاں 2023 نیامہ خام مال درآمدات 6.31% کمی بتگ بنشون ردا مالی سال 2022-23 خام مال واٹر میڈسٹ درآمدات $18 ارب بتگ 2021-22 26 ارب 33 کروڑ بتگ توانائی موضوعات درآمد 28.8% کمی بتگ 2023 انرجی پروڈکٹس درآمدات 18 ارب 52 کروڑ 60 لاکھ بتگ وزارت تجارت گوشگی کہ گوشتگی مالی سالہ کیپٹل گریڈ سے درآمد 61% کمی اوار 5 ارب 81 کروڑ کنزیومر گیڈ سے درآمدات 6.34% کمی اوار 3 ارب 500 کروڑ بتگ گوشتگی مالی سال کووڈ ویکسین درآمدات صفر بتگ جبکہ 2021-22 کووڈ ویکسین درآمدات 2 ارب 60 کروڑ بتگ